Mwanjo murigereria nago kwanire andonsia soberete kero bono chiaragire chinsa isano na ibire chiabano mugaso ekero ne ariganire kuruga igase studio egeren kumanyenga nararia yankwariganiretie asenchera yobwenge kurende rero chitariki 13 umutinyo kabere umwaka w'ichiri w'ibere na merongo ibere nibere eri nariri tuko chiredio gose abasaki bamwana maya korwase bitaseni byonsi be chiredio baguchengera litikeri rimanyekanete buna World Radio Day abwase twabasabeira maya ekero bakugendera ko koroboraria bwabo na kumanya mwanchu mugusi nganararia ya agendererete igo nigo tugwakira ngambi ya mono abasaki baitu bagutoka se radio kero litskuliabo lia World Radio Day na kwaraganirie kolende na bogotobwatia gwetera senchera ye mitandao buna Ndizi TV News asenchera ya Facebook Ndizi TV News asenchera ya YouTube na boigo Twitter na bogo tweet @Ndizi TV News na iranire asege keke kirebosyo egeren kumanyenga nararia ya gose na kwariganirie nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita omurikyo botambe ase wizara yobocheno omusubati Susan Mochache nigabona aboliria bakenya anene mona bagusiwe sokya na konyore chanjo ya COVID-19 korengana na Mochache nigatebire buna ense ito ya Kenya nigo yarikirie ekerengege kemono kya bakenya bagwe sokya na konyore chanje yo nigabona segitira bantu bonsi we sokya na konyore chanje yo lyogokyania nyinyi vya COVID-19 niko baigo atebire ekerengege kemono wosense ito ya Kenya teraikia ekerengo kilikiganeirie nekiumbe kyo bachenwe nsengima WHO Mochache nigaya kwanetaya litukuri igoro chinga kikiranete asumo yigabwa matanga imeyagusi ensemo ya Nyalibali And until we achieve the herd immunity, we cannot let down our guard, because you have seen even in countries where the vaccines have been quite high, particularly in Europe, even in the US, they have had occasions of surges, they have had occasions of an incremental number of infections. So it is just a clear sign to us that as a country, we must first ensure that we have vaccinated the targeted 60% of our population, which then at that point again will be informed in terms of the protocols on how the global situation will be as far as COVID-19 is concerned. Iko mwanju murigereria bonogenda onyore chanjo ya COVID-19 elitwetange korwa ase ebinyinyi byo Waskomotwe omonogaribwe bunge nene Justin Muturi nigobona aboliria bakenya na kobasemya gutiga gochora barai bari abakurumi abo bakwirania ense ya Kenya magega nigatebete buna aisokoba omurayo gatano bwense ito ya Kenya nigara chikwenekia bune serikali yaye gwetera sekiama ya Democratic Party ya rwanirio bokurumi na boigo kwali baga chinsemo buna ekyobo chenu amo nubolendi Muturi nigaya kwaneta ya litukuri igoro ekera nsemo ya Isinya yogotoka se county ya Kajiado chinga kia umeranete na babwatani korwa se kiama gia DP egose Democratic Party angegwetania elibweyemo. People don't want to do the right things. Jameni, mimi yale nasema leo na ndio mmeona wale ambao wameona they have stood firm for three things. Accountability among leaders. Kwa sababu huwezi kuwa umepatiwa wadhifa na mwananchi alafu kuwe wewe ndio unaenda kunyanyasa mwananchi. Yale unafanya, you must also be transparent. Wacha kila mtu ajue ni nini unafanya kwa ofisi ile umeketi. Wewe kwa sababu ukipewa wadhifa huo unalipwa mshahara, tosheka na huo mshahara. Wacha kufanya ofisi yako ati ndio biashara umeanza.
serikali inataka kutengeneza barabara, wewe ndio huko. Wewe ndio waziri, wewe ndio engineer. Si mmesoma story juzi. Neke minano gyokurigia chikura asensemo ya Western niko kiabwatete nseli tukurigoro abwa somurai bwe kiama kia UDA uyoro mokonyi bo murai bwense Dr. William Ruto amana abwatani baye basweta se county ya Kakamega abwa sebale gwe akira ekoko asomoro bulyobo bottom up economic approach model ababwatani baye Ruto niko bamomochatie omurai bwense Uhuru Kenyatta asogutumekeni bo ya serikali na kumwakire koko omurai bwe kiama kia ODM Raila Odinga niko baigo bamubolite Uhuru gotiga gusuguma Raila Odinga abwase batebetabuna Odinga nigale epapeti gose nigale gose niga akumusuguma gochakobo murai gatano bwense abwase batebete nigale project ya serikali. Huna haki ya kuchukua pesa ya umma na kuleta watu State House na kuwalisha na kuwapatia pesa na kuambia enda pigia Raila kura. Watatupangia nani atakuwa kiongozi wetu. Nyinyi watu wa mung'ang'ani wa kupangwa. Alikuwa anajificha ficha. Lakini tangu earthquake ametoka mafichoni. Sasa amekiri kumbe yeye ndio mwenye project ya Azimio. We all want our economy to be better. We want the lives of our people to be better. Maisha yao hiyo sawa. Mwezi wa 8 tarehe 9, jambo la kwanza ni kufungua faili zote za Mumias. Tuone Mumias ilianza kuteleza wapi, nana iliteleza na nana ameleta shida ya Mumias. Kila mmoja wenu awe na bima ya afya ya NHIF. Kila mmoja wenu. Na babwatani baye Raila Odinga niko bairete campaign yabo asensemo ya Western asensemo ya Malaba county ya Busia abwase bamwakirete ekoko Raila Odinga na kotebanera bweka orakonya abakenya wetera ase omorobelio ye o Azimio la Umoja niko baigo bamochatie omorobelio ye Ruto omanyekanete buna bottom up economic approach na kotebabuna teli ne kirengeki ya ase abakenya niko baigo bakirete koko o kiama kia ODM abwase batabire bono raundi ye goika omurai wiki amikyo Raila Odinga anyare ko bagakugamba imense ya Kenya wenyore etareyo omurai wiki amakia ODM tari ngaroro asabono ari imense ya India asobo bweni bo mwana ye Rosemary Odinga. Sisi tumeshikilia baba na nyinyi ndio mko kwa boda hapa. Nataka kuwauliza mlichukua kura zenyu? Naitwa brigade ya baba ya Azimio na leo amekuja hapa kuendelea kuuza manifesto ya baba kama president wetu. Tunataka mkoa wa Magharibi tusimame pamoja na baba tarehe 9 mwezi wa 8. Hii watu hakuna content wako naye. They have no substance. Wanakuja wanawadanganya wanaambia sijui bottom up. Raila Odinga akiweka ahadi anakamilisha. Ameweka ahadi ya katiba mpya ilikamilika. Ya ugatuzi ilikamilika. Ya masomo bure pamoja na Kibaki ilikamilika. Ya mabarabara ilikamilika. Murkomen sahi akisema ati rais heshimu State House. Ni miaka inaongoza ama ni akili? Unaweza kuwa mzee lakini akili zako ziko sawa. You can buy some leaders from Western Kenya. You can even buy some parties from Western Kenya, but you cannot buy the people of Western Kenya. Ne chinga kechecho obomo wa One Kenya Alliance Party oka
na barabumba tigiri magega ase boigo barenga ensemo ya Western ase ensemo ya bainge ase ensemo ya Western abo ase bairete chikoko chiabo na kweyakire koko ase obwamo obwo eye nigo yachire magega y'obwamo obwo oka ochamo ni kiama kia NARC Kenya gekorawa no Muswati Martha Karua na bege kiama kia United Democratic Party kia ya Silas Jirongo nigo batebete buna chinkwana nigo chigenderete gatie kia mikosi y'obwamo obwo oka amone kiama gia Jubilee eliogo chakorosia obwamo nigo boigo batarete a constituency ya Likuyani nelia ya Lugari. Naendelea na watu wa Jubilee na tutazungumuza, na sisi si waoga, na sisi hakuna mtu atatukalia. Tukikaa kwa meza na dunia ya Kenya hii, tutasukuma tuhakikishe rais atatoka kwetu. Hapo vizuri. Mnataka kwenda upinzani ama serikali? Kuna wakati Jirongo ashaweka nje. Si Jirongo mwenyewe ni serikali. Ukiona hao wakongwe hapa, si hawa ni wakongwe wa serikali? Basi mjipange hapo na msibanduke. Mavuli wa One Kenya Alliance. Sawa. Alafu wale wengine wanataka kuzungumza na sisi, wakuje tuzungumze sawa. Imesema Kenya ni demokrasia ya vyama vingi, multi-party democracy. Hatutaki mtu atuletee maneno eti tuingie chama moja. Chama moja tulitoka, sasa tunataka vyama vingi na tunaungana tukisema safari hii mtachagua mtu na sio chama. Tumekubaliana? Tumeanza kusungumuza na wengine, viongozi wengine wa Kenya ambao wanatoka chama zingine ambao tunasema ni like minded. So patie sisi hiyo nafasi tusungumuze, alafu tutapika hapa sisi sote. Ndio? Na tunoni najua ni nani? Tunajua. Na unajua pale sisi hatuwezi kuenda? Tunajua. Utuombee sisi. Ndio? Wakati tukiomba hivyo nikafunua macho, simuone ndugu ma-DVD na simuone ndugu Weta. Mimi nikashangaa, sasa ninaanza kuomba nikifungua macho. Wangapi wananisaidia kuomba tukifungua macho? No motiotererie giata Isaac Juma na nyara tukobaga kwedi wali tukule igoro ase Kenyorogia Ebugenyere ward ya Itenjo sub county ya Mumias West abwase Juma anyara kobaka gwitwa amatuko 15 na bere airire boigo asomoyego yu niga bana baye basabeto boene bwatatu mwabo gwikiraniwa abwase boigo abatiotererie benkoyo baikiranete ase omoyego yu nigo Juma aranyara kobaka koinyoro abunari shabikirie timu enene ya Harambee Stars abwase bono timu ya Itokorwa Kenya ya sirili shabik liasikire mono anene mono asokweya ka chirangi ase omuberoye. Nayo mwancho muligereria ngati yali ngendete kwariganira kurwa sensa mwende studio na ende nchikuko ya letera senjera yo bwenge chiko chikoraga chinsa ikomi kurende ngwa kambia mono ase ababwatani bali baitu bagendete gutubwate gwetera senjera ya Facebook buna Hezbon nyamao yo kuligereria kurwa chinsa mocha Karen na boigo Chris the DJ okuligereria kurwa chinsa mocha Mwembe bia mono sana producer ne Omusai Jmo asokwane kyabuna chibicha neliogi rekerero mwancho muligereria asenjera y'ubororo nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita.
Obwensu bw'omugusi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokurentera chibicha chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwigo tonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu bw'omugusi. Nasa oya direta. Amatera naro amakoro wakaigure natumanyitia bateri abo asebale ekibagokora na muso kibabuate asuko yatera Narasire mona na mangana yinze mona naganiriye ngende gutimuka abantu abangi barabatebya mangana mange kero muratuke mukopange mipango yenu merana na shem papa gochakira chinsa isano na isato chemogaso goika chinsa ikominemo chiamaragoba iliosese ni wokegima na matera na bateria bakuru umwancho mulegeri ondisi TV otorigeri kurukaria elietaria na ngoro kwa shem papa bono ndabe kingo koletero umurobeli mopong bwa bateri umurobeli weke bwa mukia bateri ni urabe kuko gotira litukulia Jumapili asora go konyora bateri bao bali bakuru balikuwa arikoigwa na kumanya chingero chiabo na gusaba chingero chiabo kurunga stegesteseni egikia Ndizi TV agwe chanda nonya ekiagera omurubiri obweke mbugambugu kiabateri nigochire ase TV yao ya Ndizi TV iliyo gukorera ngo yao ukorundirie bireja uneganye ngotu ukorundirie bireja unegurubaro umongino yomo kamochera baba naye gwachira bana anomenye tomo cha kuligeria mangane kamnaya tomo cha konyoro bukristo bwao uishi komocha igoreterwa mange litaria na ngoro kwa shem papa tigarabuya ona tigarabuya oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru oburimi nobonda boigo oburimi nesiro gosenege